Kasin ka baar khenra trading license biang ki Pulet Enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council menta ka singi ka khatsau tarik nai tung 8,000 arphulai yeki dukan jong ki bar jala ki besong bi an hanong po hagne ka jinglet khenra biang ka bakendit jong ki Pulet lalap badon lai teli ki dukan jong ki bar jala ki bakamai bi an bat ki bom shim don satia ki kot kisla ki babiang na ka HADC hagne ka singi ki Pulet ki lalap ru ba ki don ru ki bar jala ki besong dukan bat layarap penkam trai yeki dukan ki jongki daki khasi khnang banlaj naga jingsha bat haki Pulet naga liang ka enforcement jong ka HADC sashisin kala maham ting yaki barjella baki deben apply yaka trading license naga HADC lem kumta naga liang ka jongki kinle kat kumki kendon jongki ai Ini sawat di bantuan cek boleh baca bahas lagi mas ini juga up sudah ni ya saha halo oh apa masalah ini minta sama kau try tapi unik na dia kemarin kan dia mak tadi kemarin bulut trading license ha हेलो हाँ हम दुकान में है तो हम बात किया सब कसब तो हाँ हमको तो पूछा दुकान किस काम बोला दुकान तो हम भागा दिया तो उन लोग मतलब आपका लाइसेंस जो ट्रेडिंग लाइसेंस अब जब दुकान रखा आप लाइसेंस बनाया कि नहीं कहाँ रखा